Menteri rangba benrap kejela ubah Presiden Tensong hanya kalai terik unai lar ula pentip bak office jong u district veterinary officer lembat ki kunhun ki jongki kilalit syaka sinong lamin banchim ya kinong muna na kisnyang bat lapha tes syaka North Eastern Regional Disease Diagnostic Laboratory khanapara gauti bat ke sorkar kadang ap menta ya ke report ubah Presiden ulai ru ba anda kilayo ya ke report kin hap ban pha ru syaka sorkar pedeng Bat iyo jingtip bakumba khasan keli ay kisniang iklan. Nakaliang jok office u district veterinary officer Juwai. Rengkat bat ka tim ke jomki. Lalit siya kani kejaka ka bangitip kasnong lamin. Bat la simro ya ki sampel. Na ki katu kani tuli kisniang. Bat yakin ki sampel. Lapha syaka North Eastern Regional Disease Diagnostic Laboratory Khanapara Guwahati. But ya ke report jong kini di sampel ngidang ap hadu menta. Namar yakan ni ke report hapa syaka sorkar India. Lada day bakalong negatif nela kalong positif. Namar bangi suspect ka jimpang ka bapoy ha kasnong lamin nakabenta kisniang gadey karami ong ka jimpang African swine fever sungo bahawat ya smutu bakla ka flu bat ka fever kaya phe ka African swine fever te hadu menta ko mo phi ngidang ya up ya kata ka report ya ka result but anding layo ya kata ng government of India ka sorkar kan sasim ka karay ka baka deban le nang ni Syakman.